Hwa Akwasi ewu ase asole sika. Yamfa man sole ba. Da ye de man se eni nini. Ne se nini. Eni ye dis kanama. Hwa o pesofo a woye koromfo. Na woye ni brafo. Na woye oseifo. Na woye obi a won kan okoro ogan ha. Akwasi ewu an number 1. Okay. Tieni ye pa. Akwasi ewu aye number 1. Na ya na yen asofo no. Edu ba bi a yesisi asole man. Sofo enya program ayemom yem afode ya man no. Sofo efie wuretu na yem afode. Sofo ba yale ayem afode. Sofo ka ye bo ho afode. Member yale ya yemom paye man. Efie wuretu asole ba ono de yemom paye man. Member ho kire na ono de fasting yen man. Sofo de yem wa no. Hwa ya starting nyamesam kan okumase no. Akwasi ewu starting ye no. Na wo se sofo bi a wo be se kotu de ya wo mfiri nyame. Titi sane wo wa fa no up and down with ye na de. O kra de ofro sama wo fini de anu. That ye ni pa sofo bi a se kotu wo mfiri nyame. Sa tam no Akwasi ewu ase sofo bi a wo yusu kan ni bi a. Wo ye okot. Wo nwe Solomon. Enne meno kase VIP kase na ewra ne koba. Akwasi ewu akuta mako ako 12. Anweka aye de twa anwea no. Awo mako 20. So okọ kaso a ya fra ba bi botia no eni tetegu ebom. Koche estate Akwasi ewu a adwule bu. Na kokomase na kowe estate Akwasi ewu adwule. Enne uyi asofo mako 10 wokumase a na ye de won gina wa na ye kan won ewu skapa Akwasi ewu aka 10 ne ho. So for penny kasia power starting ye na utie ni preaching or the starting evangelism na preaching e ba na bo ho no mu a che se efi ayi oba fufura wenya bema ne nkwan a wo ye de ama no etofo ma abete bem eye papa ye starting ye okeka nsem bebre na ne wa beka gentre ha edi twam kra nam so a egu nkrofo asori na no Christmas convention Easter convention ya start ya man for complaining say members name ba o ko bisa member say na say ade no mu bu ye nkwase asa mo me ehu se mfa so wo so se enti na ye yale na se ye ma ya mo hwehwe yen se enti na ya ho kire ya mo muaye ensu ayiri ade afa ye niema na mo ka tire se ye nko eye district assembly nadmofo ne enko tro we din no mo ya abra asori no betimi anya krempo no wo bato mattress ade ama yen na no mekai malam junction ensu ayiri fa ho na asoli bi wan a ensu akọ won fie yesi da bi ye krosu asole ye mo bi ama medemu ane na obi na ma eye amanfo dan mo ni hotel odi ase nyina ma wan ensu na tuafo wo so emu akokoda mu ede bentia enu nti egu asole ni nyina eye odifo eye Akwasi ewu ane nsem a wabeka ene se ane ensem fata asori sika yemfa mobesia afenso no yemfa nhwa member na emom se sofo ho kire na esafata ese eye asori ma ebu asofo na emom asori ba ho kire ne de a asole enye ne hwe yemfi no enu na ye koso eja Awon fe what is answer me woni bibi me yo bia tienie me yo bia sofo kum chacha Ghana for say ya me kasa ma sofo na me kura na du ba bi a me atumi din PLO yeah ale ono kasa ma sofo bi asem ba na waje agina ma na enye no kore kura o say enye no kore o koba so wan kan ya unso account ade ba ko no say bye mami femfrin say de enye no nenye sa Akwasi ewu asem a me be kan obi entie ni ba okay that can me nya ma dwen san nsem we be kan ba de entia sa ade we wo bi entie ni ye shamo wu nua bi anu no me point wa ha pa okay
share video Emma unu ya bi no obi nye obi now invite nkrofo mmra so no metie Akwasi Awuah story go me so fukum chacha me Akwasi Awuah that able 2 years da wow na mo hand bo Debbie okay yeah hand down yeah ko preaching ne aba ya beda okay those days you know that yen ya preach wo Kumasi kejetia that your friend baako Morgan on wa wuo no wanya ne baby koi ana baako ne friend Sule na wa ye pepeni sabe no say ono so wo friend okay ana so for baako your friend Same na ya doso be 5 and 6 my baako so wo your friend in the name na ono so kan Santa na mo mfie be yesen 1988 89 90 ebe wura 90 na mo mfie be yesen and you mean to me say me mfie wo 50 years okay meti say time no me patroti meti pa na Akwasi Awuah na ye preach wo Kumasi PZ railways Morocco Asafo market interchange and Dr. Mensa bakase Akwasi Awuah issue we that can me en kanana kamen kabi but then say asofo apreku wuya sofo kum chacha obie nim se apreku my daughter me boa ne che sofo bi a wo Ghana ha me obia pa sabe ompema pa dia me ke obeka se no kore me boa apreku chi sofo bi o Ghana ba apreku ye no Akwasi Awuah beka se meme na meku apreku Uti wodi na ye den na me apreku kura na wonte me nchen na me support no sabe facha me enta de shempa boska na me boa no kwa me ba Akwasi Awuah abeka se me na meku apreku Uti e nie ba na Akwasi support me da se so no woni mu dresse eti ninsam we that coming kabi ba said ye nsuo ye no sa ya be twa Akwasi Awuah se asole sika ya mfa ma asole ba da ye de man se ani nini nini ani ye dis kanama twa o pesofo a waye koronfo na waye ni brafo na waye osaifo na waye obi a won kan koro Ghana ha Akwasi Awuah no number 1 okay tie pa Akwasi Awuah ye number 1 na ya na ye asofo no edu ba bi a yesisi asoleman sofo enya problem ayemom ye mo afode ma no sofo efie wuretu na ye mo afode sofo ba yale ayemo afode sofo ka ye bo ho afode member yale a ye mo mpaye ma efie wuretu asole ba ono de ye mo mpaye ma member ho kire na ono de ye fast ye nyama no sofo de ye mo wa no hwe ye starting nyama sam kan Kumasi no Akwasi Awuah starting ye no na wo se sofo bi a wo be se kotu de wo mfiri nyame titi se ne wo afa no up and down we de na de okra de ofron sama wo firi ne de ano that ye nie pa sofo bi a se kotu wo mfiri nyame sa tam no Akwasi Awuah se sofo bi a wo yusu kan ni bi a wo ye okot wo nwe Solomon enne me no ka say VIP case na ewra ne koba Akwasi Awuah kutamako ako 12 anieka aye de twa anwea no awo mako 20 so ko okọ kaso a ya fra ba bi potia no eni tetegu ebom koche estate Akwasi Awuah adwelagu na ko Kumasi na kowe estate Akwasi Awuah adwele enne oyi asofo mako 10 wo Kumasi a na ye de won gina wa na ye ka won ewu sika pa Akwasi Awuah ka 10 ne ho bi enye se oye business bi apa da bi ade business Akwasi Awuah ye obi a ya franu okum dwafo digwa okay oseye sofo no no de na ho gina wa ye sa wotie Akwasi Awuah preach ya
Sofu bi owo Ghana bia wo so onye papa. Sofu bi anya papa. Danka Williams onye papa. Otabel nye. Adwena Sale nye. Reverend Owusu Bempa nye. Opan bo nye. Obi nimu nye. Chirabosom nye. Obi anye. Na wono di ne ho agina wo ono ye papa. Okay. Ba hwe mame ncho. Kwasi Awuah. Wo ye bayi bronsam. Na oye criminal. Na oye obi a onka no kore. Eti asema wo ba ye obeka ye. Sa ye mfa sika mo ansole ba. Da ye di sidan. Mini aba. Nyansa be ne wo. I sorry sika na hefo na se fasta say wo ye de yeden. Ya so ne yene no mudi. Anase ye de toka amafo ye de yeden power son dem. So kwa brochire say am ye reference. Okay. Onje tax pa. Tax na wonje na ye tax. TAX a wonje ye tax. E wa brochire no. All the CSC wo man no. Yeah. Esa de boa individual. Yeah. Eti na kwa brochire obi oye citizen wo kora bo so ne yetu anaka. Owo ma 5 2 3 abantu yan koda anaka. Onye adwuma kora bo so me aban wo score dem. Aban ni mpese oye burden eto ne so. Won se nipa wonya ba bi da. Na wonya bi dia. Adwenbone ma utirim. Umfatu okora enkokoro no. So adase. Asole ayeko. Member aba. Wa beto tight. Wa beto ya collection. What you do oba for the na sanya wochile na wonya ba bi na. Eya asole no responsibility. Sa asole ne hand diamond. That eya asole ne responsibility. Sa ya money capital kakara. Fakoton su, fakoton bidie dokon. Na asole na boa no. Na woni pa no so odo a wode te asole se da asole ya mekọ osofu kum chacha. Asole ya mekọ osofu kum chacha. Afi makoma atom yam. Me wo kire me kora na asole na yeden. Aboa me. Ba se Kwasi Awuah. Aba kikan kura sesam. No be kikan kwasigasam. On se wono woni ba. Ne kote no. Emunsuo na gene. Yeah. Kwasi Awuah won woda. Me mitiwe ma wo 6. Me wo mensia. Me mami yansan wo vas. Varsity. Me be ya. Yeah. Obi a wo ma bia me be ya. Me baba ako. Enu nka madwendwen ne me yo. Da. O school. Utie me. Mitie pa. Me be ya. Ena me ba ne frɛ me ba ako frɛ me. Enkam ya kan say. Me mas ne madwendwen ho. Da we go school. Da me ho eya me basane ade enti send 500 cedi money. Ena me phone so ma send 500 and 5 million. Ne hu na dodo ne keke. So ko hospital doctor. Okay. Won say obi a wo ye oba tan ne agya bia wo problem. Wonam wa ade a won susu se wo ba be fro kora na wa fro. Ade a na se wo kora de wo ye oba wonim de make. But odi for Meba. Eti won say obi a wo basabi wo sabe facha me. Obi wo wa wo da by wonim nyansa. Ana obi wo wa wo da by wo abadaye. By Kwasi Awuah oni ba eti na wajimi sa no. Wajimi ya. Wajimi eti ne kote no. Emunsuo ni nyina. Ewurade a wo ne pan ye woni sisim. Ana ne kote munsuo agene. Enwo enye adwuma. Eti wo pesofo a wajimi wo ye kurase ni ba ko pa. Woni Kwasi Awuah. O ye criminal. Minu ya bati. Ye dia meka no. Mitie. Woni munyansa. Wano wo ba radio so a. Ensema Kwasi Awuah kan fa sofo obi a ho no. Wano the same thing no ya. So ko kantamanto ne mokola. Yetumi eche kronfo. Wo betumi tu obi botom. Na ye pa no. July. Wano ye pa ni July no. Ono so ko ina no pai. Hey July. Sadi abe ya mo omudi na echi no attention be ko echi. Kwasi Awuah di dwafo ekum dwa eni no de edi dwa.
One say kromfo na ye pa kromfo no so pa kromfo. Sa wotie Akwasi ewu ansam a waka. Akwasi ewu ase. Sofu bia otom oil wo waso dem kromfo. Ensuo akromfo. So bolo abaifu nkudi abede be wo kromfo. By Akwasi ewu a na so dem wonton oil. Onton suo wonton so bolo. By na so dem otru book na waton. Oh, ton na he. Asofo na ton book so. Dodo wan kura ye criminal searching atayi. Hwa, mama chlo. Wa unsuo we, me di example. Me di unsuo we example. Wa unsuo we ye kutami. So akosofo bi a, waton unsuo wa so dem a, we waton ama wa 20 cedi. 20 cedi. So adase. Asofo na etro books no, a won ton no. So kon lunch book na. Maꞌَ�me lunch Maꞌَ�me more than 10. So kon lunch book na. Book bako. Yetumi $20,000. And $1,000 say 70 million times 20. Yetumi $20,000. Now about $10,000. Now about $5,000. And to me about 2,000. I want Ghana. Hey, near $20. Yes, Ghana. Ya waso for any baby the crowd qua. Now 1 year pay for fire on free dollars. Okay. So for one not here one lunch book no. I what on one so them. One also to me by catch the auto oil say on free yame. Now what on book free yame. Is if we sell fufu. Security no watch your mind. Munyina mo hwe dan so mo hwe fie so obi ton book tie emini abati we obi ton oil na obi ton nsuo na obi ton abaifu nko a asofo a ton book onso onton ade maybe saw oton ade but book no eye niam be ni wo content be na e wo book oil no content be no you man we Odi for sa oil ne die nipa no your friends a bit me ye bodies oil olive oil ni ade obi wo hono mkrampa na yi krampo bebre ne die na ye se fry talk but enku ni die ebia na nyamesem no se ne be ya bible book ba enku there be book no obi wo hono mu anyamesem no bible no se ne ono abetimi akan na word by word ni ade onya dade nkan ni na but also for no hwa not na se a or pick some Bible quotations be sending a wuko to ibie and the other babon paye, the other bays and the other bays, and no I any book keep to be and no baby I would me at the 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Obi enkan 2 Corinthians 2:17. Paul said, "Yente se won wa won na moton nyame asem." Okay. Sa wo book na ton a okure nyame asem na wo ton. Na de wo ton oil no se yenye. So akomo kola. Obi ton toma. Obi ton paboa. Obi ton wig. Wo nyina won ton ade an won ton. I'm ton ade. The ton suo, the ton so bolo, the ton oil. Ni na ye ton. And the ton a book. Ni nyina e de. Yen ton. Yeah ton but the value is not the same. The same on enyen say. Sasu ne bia de ne adwuma ye. I thank you. Book ni kura na sika wo mu mo. And the same book no. What's it? No de unya nkrofo no de ko schools dia ne awa. Na same book ni kura na sika wo mu mo. So fu be no wo Ghana ha. Obeton oil. Aton so bolo. Baye, minu aba. Baye $2,000. Maybe so. So fu be no. Buy book ye to me ton back $10,000. Try Akwasi Awuah. Me say ne kwot bottle. Twa Akwasi Awuah wo ye criminal enti na nyame yetu ya kana won no ne kwot mu nsuo nyina agene aba won de say bible say nyo bia no bewo enti e bia no no so ne de anti ye nyame yaketu ya ni bi no yeah nyame yaketu ya enti ya me say won Akwasi Awuah so o pa da wo be hye la koso a wo be ba radio ni social media hwe nsa ha aha nyina atwitwa wadi dem wa wonim the reason ti abasa ya no sole ya wose asofo ni bi pema na wo kondam asofo
Kwasi Awuah sisi mu ya ne dache akokono. Sisie na enti oba no. Esa ya ne de. Yeah, susie no kwote na anyi adwuma. Hwa mese. No di na edi. Menim. Na wa hwa be ma de na edi oba. Kwasi akosi we da bisa. Sa de si anya adwuma, anya adwuma de da men ka se anya adwuma se yanwo. Enwo ba so me gina so. Okay. Mese ya men ka se anya adwuma. Anya adwuma ba enwo. Okay. Hwa mami obi ani Ghana ha. Obi ani Ghana ha wonim Kwasi Awuah ache mi kum chacha. Utie mitie pa kuma se ebere bi na Kwasi Awuah na okọ ne girlfriend nchen ewo dunkwaw kwan no so na wokuta ka bi ne afre no apotoroka ya wona ketwa ne 4x4 na instruments wom onam kwan no so a wo na ana ka ne konya accident no no kwan ne tem ana ka ne dane ye ene beto ne nsaso eno twi ne nsa no sa twi ya di ne nsa ne nyina wai ne tete ye ene ye twitwa ne to ene on the year surgery oda konfo anoche oda wo be 2 years every week biala na me ko okwohwe no every week na me ko okwohwe no eti ne nsa se no ye twitwa ne to ne ye the surgery o kan Psalm 34 verse 19 up to 20 only they all was what 3 ni ama ne yedoso ni na emu awurade je no verse 20 say tie me do odi awurade ye che no ni dompe ne kasa ba akokora enyida Kwasi Awuah ya Maꞌَ�me ni dompe ne kasa enyina yi egu dunkwa lol kwan so kwasampani hwa kwasampani Kwasi Awuah mini yaba ensema Kwasi Awuah beka wanu sole ya wase sofo wusu bempe mfiri nyame opan bu mfiri nyame na chilabo mu mfiri nyame reverend obofo mfiri nyame na sofo we mfiri nyame woni bibi sa sofo na hwe ajabraja listen to me do you know ajabraja? I know him. Yeah ajabraja watire mi kuro ma chema pedwasa na ne papa na ye sofo kese pa nyame ato ne safra ena ajabraja nyame de na domaman ai na ajabraja ato ne papa so de ye aduma sa ajabraja Kwasi Awuah akora se won firi nyame no o pesofo ba ko a o ya doye awo bua na solema na wo ya doye ye papa pa ajabraja kan sa wo pesofo a obi ne nsam ye papa pa ba ko a sofo kira boso wadi ni pa bi ye 30 esunya aduma ahwe nkorofo sa wo pesofo a ni tiri mo mre ba ko a bishop kojo obi nim Daniel obi nim kojo obi nim okam so that say sa wo pasofo a reverend Isaac Owusu bempa wo ya esinanu kura na wo yima wo bi ba Kwasi Awuah se sa asofo we nyine mfiri nyame ba wono wo firi nyame no wono si emfasi kan hwe asolema ba ye de hwe ne se ehwe nini ehwe ne nsa na akoko ne nsa akoko ati so obi oyi awode eyi funso ntoma kwasampani Kwasi Awuah doubt wo yo wo bisa no Odi for SPD papa ewo ha no mo ache se edu twamu kra eye papa insem a obeka ye no ama members ni bebre na endra kra na me ni eye mamifo bi edi nkomo wo se madam asem we die na che se ye ti asole mu a ye nya mo ni nyina eye asofo bi adwen a ehye obutiri mu eno no odi for na sam a wa beka ebetimi ama nkrofo agya ya asole ko woni bibi ya sofo no ye mo members ni bi asofo ni bebre mo members no ye di asem members ni tiri mo say mo sise mo dwapade wo soro madam die ana ye asofo ni de ye sise ye de wo yislegon ehon so de mo to papa na da ho mini aba ye no ye sise wo yislegon sofo mami ko Dubai e ko China Germany ko fa ne yamaba sofo mami kura kwa akotena Europe sofo be kan kire wo se ya mfa hwe amawi ase ye mfa hwe mfiri mo osuru ni ye fie won ye dada members no na ye de nsam wurawura won tirim wonu se ene
Okwa asole a tight. Yeah. Asofo bebre dan hoka. I know the yampa. Okwa yetimi from. And I'll tight amba. Baya busumi mienu ni ehu yi tight. Mini maame bia. Baya bosumi enan ye. God is my witness. Me na me send you 2,000. Edema maame no. Wakwa asole bia me pese me ba asole ni. Ya ye no operation. Our hospital. Maame ni 1,000. Asole ya wotemo no. Wa friend sofo afra. Wa friend sofo se frɛ elder. Wa frɛ elder se frɛ deacon. Yakwa we fe card mo so tua. Ofre we ya no we se frɛ we. Maame yawu. Maame minnim ni ba bia. Maame ne so otatie me. Ana onya me number na ofre me. Na de ye me mobo. Ana me send you 2,000. Me mama sofo mienu ye follow up. Etu me kohwe ba bia woda. E wo hospital ho. Wani ye frɛ ni nyamsom, ani nyamdwuma. So I can James chapter 1 verse 27. Was in Yamasom and what's here? I am Winifi. And so be sure you see a conafoni yanka. Now what boy won't enemy. Yamasum in Nano. Genesis to Revelation. Yakaboma, Eden. Ah, Mentio. A order. Genesis to Revelation. 5 John 4:20. Oh, because what do Yame? Now what turning in our trophy. Galatians chapter 5 verse 14. I'm running in our kabom said do nonko sa wo. Romans chapter 13 verse 8. Muni obi aka age do amodo do mo. Na de wo do ne nonko no wie mu da no sudi. 1 Corinthians 13:1. Paul said, "Me di nipa ne abofo tachere makasa na me ni do amenya den." Men sa hwe. 1 Corinthians 13 verse 8. Enkom se begu kasa wo do obegai. Odo tu ntwada. 1 Corinthians 13:13. GDN ni da so wodo. Sa na ema me yensa we na entra ho. De ye kase ye yodo. Sa Akwasi Awuah e wodo a won kekasa. Na me yensa na sem we kabe nkabi. Wan sem minim no from 1988, 89, e ba be wura 90. Minim na eti kana sem we kabe nkabi. Ba wono apreku man daughter wu ya. Wono be kan Akwasi asem se. So fu kum chacha ene eku apreku. Akwasi Awuah, twa menini beef we. Ebe ya tse Russia na Ukraine. Obi abeba abeka bibia. A obeka se sofo de wo keka na enya nyame betua wo no maame no se ne unika. Me na me ka kyerew. One said de Russia for. One Putin ase han. One said de wade won ya me wi ase. Wa ma America for one ya ma Canada for ni German for one said one Ukraine for ntokwa. No wuni mu abeba abeka bi no. Russia for so de I believe one. Me believe one. Russia for ya bomb bia. One betumi ato afawia mu wiase nyina be sai wan na wa. Enti wo ya Russia so ya Ukraine. Me ya Russia. Akwasi Awuah yo man boni. Eti me enya preku ya. Obeya kum chacha na eku apreku. Ena me maku apreku di na tema sole. Me ma starting nyamdwuma 17 years. Na Akwasi Awuah kuma se wo kora woni Bible. Me na me kire o se de ye kotu Bible. Obi anu ye good wa ye so good ya Ma𝒂me de owu ye no. Ma𝒂me ye so good. Ya de ni pass se ni pa. Ka Akwasi Awuah ne sese woko. Na Ma𝒂me ya tenase. Ba ewi ase yankasa asase we won ka no kore. Asase we ye disappointed. On ka no kore. Ni papa ye se won che. Ma𝒂me ebuade ye. Ma𝒂me bra no ho ase. Ehye nanum a na wo yi mo obi. Ma𝒂me preaching. Ma𝒂me now preaching Ma𝒂me preach ebe na Akwasi Awuah preach. Me na me kire Akwasi Awuah said ye Bible ye kotu. U kotu we no wa kotu we. So that say that me enya preku ya. Wono beka Akwasi kasam se me na meku apreku a. Ka me din sem yo wa Ghana ha. Me sofo obi o Ghana bi asam ba. Ye se me kasam asofo. He obi ni mo asam ba. Ye se me madam funi obi dim. Ye se madam funi obofo. Madam funi opambo. Madam funu owusu bempa ya na asofo ya na kum chacha said ya me social media no sofo obi ye no wa na no eden chin yo me na me di social media na sofo be na aba social media so che me ne Kofi Adoma di phone keke Kofi TV ya di phone keke and the general bontin ye Kofi TV o man channel ya bisa wo master sofo Elia me ni sofo a
midi kan kasa so first ansa na sofo obi yeba ansa na sofo eli akoda betu too much sa time no na sofo ne frame say me social media pastor sa sofo ne frame say me social media pastor no eno nyina be giafa nyame betie tua mu nyina mo kama asiafo Enyampa because omu ni say waja sole ato na say odinam social media waja sole ato Monday to Monday ne ya sole woni mu nyansa ho Monday to Monday ne ya sole ya sole ni days be to omo kwa Monday to Sundays ni nyina ho omo adwi nya adwuma men ka so omo adwi nya adwuma ba sole me ye ni Tuesday na ma ye ni Thursday na ma ye ni Sunday ana me ye Tuesday me start am Panama pon one ni ko nyina ade me be ye time akọ social media na by this time you see me bisa wo boss and na kura am ka den so ofra me kamema because say me ye de me ye wi ansa na maba me wo fra me show na me wo bibi ye kase a mema and na prayer na bo de ye ton me ba ha adum FM fo ene adum TV ko na fra me ye show we me free anoma me ko vision 1 me ye dem to me ko program more than be 7 prayer bia woni ball bon ye man internet check so I just say na say wo bo ni ye na sama me kenyansa wo yet me starting social media ne ade asofo no say me social media pastor and no passion mo kura asofo no de frefra mo never delay system me kum chacha me for phone afra blogger afra blogger and social media be say be me interview and na me ya sole wie wo ma so dem social media for be 4 won nyina tete wo Adepa TV Smart TV won nyina tete wo me pamo bi kura so I just say ewi ase ba bia ye hwie wuoguo e won entate ye twa wo hia kraman ya woda choba a wanye kase ya da ye duabo ana ewi ase wonu aduane na nchintwama na wo ye nkwan na nchintwama ye kase kose nsuo bra wo de apunsuo beguma wase ne mo because apple ye see ye nchen eti minua ye wonim adwuma ye ene ye de to ba bi esese ye de na to sa sofo na ene on be ye se kum chacha eye social media pastor or social media pastor kwasiafo mo na mo frefre bloggers enamo ena maji social media na fa ba de wodi kan so they say de wodi kan me nyame adom ade asofo bi de be kan ena wa ne brofo nyi chop money so they say makwa brochire nkuro Ma𝒂me 10 countries okoye dem oko preach ya na so ko na brochire yakwa kwatete anka yan sasem no abrochire kwatete anka na bi so bia ne okọ obi kodi dwa obi wakwafa ne ma no aba beton obi on so okoye na ya sofo ntia so hu nyansa na hu se be kwa eye nyamsa na de ko na akwafa ne ma wono na nye se sofo no ono ba na obi sa na de so I just say obi kwafa week na me se wono betena na ye interview obi sa na de ma de okọ yeah but to kwan et forget about brofo nyi chop money brofo ntie school fees da ya be pam be school fees no kwadina chiche no keka brofo chen e kire no man ko menti brofo so first day am ko American embassy me do embassy wo obro ni je me passport o ka brofo no maka na wa wusu niti no say this English is a different English and yem fancy enti me ni ba me kwasi ewu ade ma me kwasi ewu akontu ye she me obetumi ato so no wasi quote na nyenti no o se pa wo se ntafra de ye ni bi the entire kekam quote ye shemi 2,000 pounds quote obetumi ato quote we shemi on to me talk obi quote we say obi kura na to ma me e wo UK 2,000 pounds so the bag and scam money do 180 million quote we say obi na me wasi so for me hweduma pa wo ya won hwe quote am hwehwe ba na me mpobu am say twa me mpobu an no hwe kwasi ewu esu ehye kura se ni biti se we say twa mpobu we won say kwasi ewu ahye bi da ono hye pa bo aben na wono ne mpobu anyi ofosu last selection election ya mama ka sam cho ye wo premier ni wo skani okay premier ye wo premier ni wo skani enye sikani afa any premier ni kwasi ewu a dressing kwere mfatan o ye criminal that na yele no so na yele nda jimi na yele no wa jimi to stand say won to ni kunefo mesi kana sem we kamin kabio na apraku
na wa ba bonte e be ka tell me say me na me ku apreku a e de be na be ma ka sa asem no de a kire anwoya wa pese sofo bia wo Ghana bia emfiri nyame wa no pe na omfiri nyame rapture do wo pe na obeko e ya anwoya sha preku my daughter sha awurade amwo be na manfa amwo preku na yie mu nyina ye ti wu mini aba wa ya de mini aba nipa ya de osa ye die amwo ben na sha manfa osofu kum chacha manfa amwo preku sha de America no wo a wo do metemase o wo a wo do me no e ma bo mfumi because we ase no said ye nsuo ye nsa no wi abaye na preku na mabua preku na kwasie wu asenga na wabegina no makase kum chacha na egu preku a na wakasa asem we ya mefa ho nchaw kwasie wu a kwasampani wa ya wosenga wo se fok wani mu hu se betwani wuti donto ti se libia ni a ya pam na edene ko ni kuro kwasampani ya ma wo yele nrase wo yele mu pasafu wo yele kuro ni mu dressing hwade ya wo yele aya na ho wo yele na 40 wo hwe nanim nyinchi mfufukusa aso 65 years kwasampani kwasie wu a ba ka cha me na miku apraku me na miku ho sini wuni kwasampani kwasie wu a wonnim nyansa abo agimifo kurasini kwate boto kwasie wu a wo kwate munsuo nya adwuma amra ne yemfa nhye yensa da ka wu face to face kura metam wa da me ko kwasampani sofo a wote wo no ma me ye bemanti hwamea minya me mani adio me ye bemanti last 2 years radio Akwasi Awuah agina so preach per friend sika FM setam na makokoma se na wonu se mi wokoma se na wabo me din wo sika FM wo keke kwase asem ka preku issue mi bowura FM ho ya bi se sika FM fo se meboa na mpese me kire Akwasi Awuah asem me ye bema me achi momoja na wo mi mu ya no mu densuo kwasampani Akwasi Awuah da wa preku Awuah ba ka kire me soft kum chat asem ne meku apreku ma ko sini wuni aboa jimifo kwasampani wa no nsuo se wowo mimi na meku apreku na wo nsuo wutie me kan na obuofu woni wasema wakasa afana ayi murder case owo ya friends wo so bo ame o eno no waka no murder case ya di tu so there be ada na afana court obetumi report me a che Kwasi Awuah we de ne court abede mini ne wo sam court ya hwehwe mu na ka sama oka no da allegation ya betumi ma ben kika bi nchira na no ame court na ni ye court na meti ya no anu antini yeso yeso kika bi nchira no yeah court na meti ye don't have time go and come kika bi nchira na no kwasampani murder case ya di tu obeso wa be jino no maka do say me na miku apre kwasia Morgan boa wa eboa wo ma we instruments ne ade Morgan yale ye awada de ma de na wo yama Morgan utumi boa Morgan yale ye nyina na ye wode kwasia mpani wo singa wo se fok Morgan yale ye nyina se na ye wode Morgan sabe enye yade na ka Morgan to de ma ka Akwasi Awuah han nanimu han nanimu sa asofo na jijiska wo jisika wo waso de mo chen mokola adeton Reska wo de try Japani awo wona ase sofo enu kwa so yusu kami no wo Kwasi Awuah ya onena mo kora ka ye 8 wo yele na nani mo twama na ho nya fa wa ya bre wa kora kuta ka fo wo de fa ho bra tuma me do Ghana hase no wo asofo de ni nyode asampani agreement na say owo particular people a obubo mudin no hu say sankrofo ni de won free nyame no no de ofri nyame eden na che kamia say hu say you no one nanti ache onim say wunnim no ba bi ofi ebesi ene na say stone otimi ka say mu free nyame na kamia say nyema bi ana mo ye na chate no ompe ene nyame sem no enko enu ntia question na mi bisa no eden na che so no ofri nyame
Yimano me kura de obi ofri nya me ntimi nkyere me nim ne ofri da fi ade so no na oka e na me enti wono na kan na me so me keka bi kyerɛ enti me bisa so de be enti no waka ge mo Messi aye ni bre okay wo pese ye hu se wono nko na ye papa mo amaba ne de mo nye enye wo ho abanko a bishop ba ye nyene ya papa Archbishop Duncan Williams ya papa Archbishop elect Selifo Amwako ba ye nyene sofo owusu be mpadi sofo nyene opambo Ebenezer di sofo nyene waso wo nyene mfiri nyame o pese Ghana ha wanka Presby wanka Methodist wanka Pentecost menu yaba da se nkwase akose na bisi bisa odi for you adenti wa mo boss ankrofo ni nyana Messi di American waso nye den na mo ya na ni bere nipa bibini empese ni yakona ni moda okay da bia opeso condemn obi na ono de ye pedan da kum chacha me mfiri nyame da atemu da du ni nyame ba na okase me mfiri no na wo kohyeme a kwasi ewu a wo ma me ba ne o papa ba ne ubusu ya ne me na wo abusu ya fo okore bi kohye ama wo wase wo de wo firi nyame yenya sensem ne kaka odi for ya bre no ayabe enuti no aha ne edi besi for final words fatu dwa na ye fisi me dia Ghana ha wo ye sofo na meka me amenka wo hwe so ye sofo na meka me menka wo da obi edi ni lamu kama no kɔ cause asofodi aye die no eni nipa ne ba jaje me it wo ba jaje me na obi ye wo na de se wo wo ni be hye me da be keken kwase asem sa asole sika ye mfa ma asole ba enhwa asole ba last year Akwasi ewu a ne nkrofo be ye 7 e ba abonte me ye expose ne nyum tu ni mienu bai won si ni tire mo den ba akosa na yira akɔwo wa amwa ne yira wu wa amwa ne se ni afi sense ma ne boys ne kan nya no kre ena ne nyame ansa me sade ye memeti ya no Akwasi ewu a mema wa no na ba ye tere te se ka so asase no mema da wa no ayo ho expose ena ono abaye na ho expose ye mfa asole sika enhwa asole ba so ade ase etimi nu ye ba kukuru ni jaya kekere hwa me no me na mo wan kam ya menka o kam dia meka o kam ya me achemfuo moja no etwema nso nyame kora ye wache onyame kora ya achemu ni ofiri mi kurom hwa ya wo no na wo ho odi for Akwasi man daughter UgIy se ekobeye emfie mienu ana se miensa kora ni ade na sasem no up to na wunje na majemu kora de dada etene de yenso aba ma menka bi edu ba bi ya na majemu okay obi a me waka me da na menka no na semo ba asa fi aso asenega na won se me mi wo studio yi aduma na fi aso asenega bowra ho satan na abanya semuntia kama pune prepra no na semu bia beba Ghana e bia meka so say your camp profo aso ni wo ade ti bi aso nyina fi aso asenega na semu bia beba bia meka bia wa be kansemfu bia ewrade ntua waka maybe jina radio so kasama moni bi obeka me na enne wono apia ba say Misbel ewu a obeto pon ye party kurase ni ba wanu nsuo wanu bagaya kwasia ba na tene nam keken kwasikasem Ghana de ekoke yes ye fia de na no ya me manu ya 20 times so chem mo ya wo so ya sofo me ya sofo zo me ne wo me mo epunsuo ne wo me mo Proverbs 9:13 woni masema wo on say de ya amani Proverbs 9:13 den na wo waso oba bi wo ye kwasia bi apekasa enti se afia so asenega odi for me that see nyame shira ma me fa manu si untumi twa manu sa sister den na so ye ya ene fa so e me fa so Dabi dia wo ya no be Dabi kai say wo mani me hwe na fa sa wo mani Dabi ba bia wo tie ni ba bia amtia me de sa wo I know say na be Dabi ya na wo ya wo profu brafa na say wo se makoma sa de wa ye Dabi wo se makoma me ni wakoma na wo betumi ya yo so aka afra be ye de Dabi me mpesa ni ama no mate Dabi me mpesa wo ye sa so no fra me so ame ma bi mate wo betumi ya yo so aka yo so na wo ntumi ni yo so no wa fra me na me ye so ama me kasa na nsie eya ya na utwaman na utwaman odifu anu prekura yesia esi buma ejento ejabeto da fe ade sani ye yeso odifu wo de move slow na fasi dabi me mama nunsi mate me ya na wo yese and twaso asani ye twaso so sister am say won sheda ni me yeso nko akire da hwe wo ye obenti na me de me ho ache on
Me respect ma. Wo your bent na me dem ho on wa cho sa. Dabi. Wo your bent na me dem ho a cho sa. Dabi. Ka ye be ma pa na to na me yeso no na yes akadwuma me du no. Ka wan hwe ne kora won tu me no so. Edi asem. Na odifo, efiaswa, eden ya no ye wo a, asem a wo kan ye bi ono wante ase esa. Enu tu no no so be kire ne de. No bi asem ntwa so sa baby sam sem ensem we. Some asem na wo kan am ti na. Na asem ntwa so sa asem we ma kan we o so sa baby sam. Wo kan we ye. Me kan we ntime nya. E de wo to aso e. To aso ma me. Han ni to aso wa no ne ma no. Me pa cho tie me. Fa number me telephone number ni. Wo betumi a WhatsApp me. Your voice audio na forma me esrawo. Na yen kasa. When you must have Media the prophet kum chacha. Media no prophet kum chacha. Ushia me afreme attack na do. What attacking me anoye. Media nkofo de ama me dos. I started that me attack na do. So the usha oba media mo nche. When na dem am. Ko bi sa abeku Santana from bay 15 years in here. Edi abeku de ama me. Peace FM UTV. Adon any baby a edi nkofo de frame ya attack na do. Oh okay. Unim. It all the ama me kan. My number 0542515128. Your audio WhatsApp na for me. Ba cho tie me ka say ewi ase no ma me papa. Hwe me wo frɛ me. Na atlo nkwase a comment ba. Tie. Na wo ye bema. Na wo ye bema na atlo nkwase a comment ba. Sadi ya me de me number atu da na ya ho so fa wo de atu da. Hwe mumu bebre wo wa. Ya na munye me ma wo. Sa we ye be man na tron kwase a comment ne ba ya fa wo number to me di watama ma wo kwate nya aduma da me di watama ma wo kwate ewu by force me na me catch up me di watama ma wo yile jaw hwa na ye se de ya wo be kan na fa no da sofo no kum chacha wo mfiri nyame me firi wo sene wa konta me number na de me se wo di opa wo ye be man comment bra na fa telephone number kan me di watama ma me se ko landlord betu 0542 body mechi kwasi asen biara so body mechi Kana me kai 0542 na comment ne ba wa do adapa 0542 do ye be man or the comment ba nfa ne number nka ho e na che so ye be man wonye be man na the comment ba nfa number nka 0542 51 another 51 28 0542 51 28 mami chia me penifui na me nko mami chia Honorable Julius Debra former chief of staff papa baby I will be salute you sir Honorable Julius Debra former chief of staff and a deputy IGP COP Christian Tete Nyohono. COP Christian Tete Nyohono. And I mean, you baby, no more for papa is very beautiful. Yame boy announcement London for more coming. Me ba London, me ba US, me ba Canada. Me you ba your floor Queenfield. Oh yeah, I can't tell ma. I need no say so won say one chete chele man ba Queenfield. Oh UK. Me you ba Queenfield. One of you are very beautiful. I love you and I like you. Bless you. Obi bia oni mini aba Queenfield. Onchi ana mame. And a doctor our USA, California. Dr. O, when you good. Mami Jenny put me no akanamenko. Me boss about your friend Babona. When you see you, Emma engine filling station. Every 3 days you offer me tank mommy. Mechanics were not fell tank a 1,000 cities. 1,000 Ghana city. That also fully I just over failure man be permanent one fella. Babona where you see you our engine filling station. Our Kaswa Kwanso, your friend by big witch junction. Will be only be unconscious of Kumchata sort on the power. Or fella tank and a mamma sa a rat day. Bless you. And I didn't tell me much on my hand. Michelle go to Ayamu. I didn't tell I like us and make us and Yana man tell me the door. Once I was they know, Yana feeling it too much. Meant to Sintidia, what the never fell. And you be a drove a copenameno, Yamia Domenco Hospital. Your friend a Vical 20. See you. Vical and a Vical. Vical. A slants and a macano. Vical 20. What cost to Biama? Still Biamo.
what the be cervical 20 ubenya bi CEO no your friend Dr. Manfred on me bond in na ye takums oh Dr. Manfred Bright TV and India o company more than 50 everybody shram why everybody no kese everybody dey kwama what's it wait ya Akwasi kwasi Awuah there be ono me dan so there be me one so no onye obi an here there be if you ask as ne ga dey so di bi abone no me nenam so I dey say nipa no me da won so ye fi aso as ne ga ene kwasi Awuah eno me nkwa no dey na obi as so I dey say eno me nkwa eno dey that if you say yes we Amsterdam walk around ko the first time ni na me hwe na yi na ni eja onko oda Amsterdam ya ko wa me wa friend so I dey say on fani kura asesem ne nkomra na ye so ye Ghana nyame hira madofo wa do mi bie nyame man patenten what time ya Proverbs 10:27 Ewurade se di osuro no a wodo na ko an nyame to ne nkwaso your time no Ewurade se Ewurade twa ne nkwaso Proverbs 10:27 what time ya wonkwa na Ewurade twa so wodo me Ewurade hira so I say me dia the prophet kum chacha you can call me Atakanadu or Healing Matuli or Stone Cracker Medin Dos I love you and God Rachel continue to bless you from today going your life will never be the same and your life shall never be the same and your life will transform somebody. I'm talking as a man of God. I'm talking as a prophet because for the Spirit of God is upon my life and the Lord is anointed me special to preach the gospel to the nation to bring in the spiritual and physical protocol. This is the American stance. We say so for an integral for the American toast in America. When you say now I want some Eddie Ama Odi Brofo awehwie ade agu hono mo ade amaye no ane na wunsuro so a comment no na do number fast ye na ade amana ka ho na wa beto pinga na ya fa fide kase super ado bibia ase na odifo nso nyame nhira papa na ye kai wo sese na ne da wo hwe yen na on subscribe ya me subscribe na share video ya all the social media platform no eso media me giswa any Empress and meme nyina ka etire ba kope Mrs. Kwachi hwo ho so ye nyame ya domo a ye besan ahia bi mo makra